Қадірлі достар, келесі артықлықта да біздің білен болғаныңыз үшін сізге зор рахмет. Gün sonunda vədə etdikənçə biz bugün sizin bilən Мәдинә Мәхмүтова бүләк иткән күршакларны уйнатабыз. Кем беләгәсен хәзер булай Фототрон аша билгеләрбез. Әзгә булыйк. Һәм беренче җиңүчене билгелик. Мансурова Лилия Илгизовна. Birincisini bilgili buldu hocası, ikinci fırsatında hocasının adamı izlep parayı gelir. Промышалык. Васильева Галина Григорьевна. Котлыйбыз. Bizim başka belgilerimizde de katnaşırız.